ya Uhuru Kenyatta rais wa Kenya. Gucanio njeru ni ikoretwo igitogota gatagati ka marigitari na thirikari cia kaunti iguru ria gutaurwo kwa ngirimiti ya gucoka wira gatagati kao na thirikari cia kaunti. Marigitari makiuga ni magirirwo ni kurihwo mishara ya thikũ 100 iria matarutĩire wira nacio thirikari cia kaunti koiga itingĩrĩha. Mimi nilikuwa na hasira kubwa sana haswa na hawa madaktari wetu. Kwa sababu sio kwa sababu mimi sisemi mtu wako na haki ya kuuliza pesa. Kila mtu wako na haki. Kila mtu ni Mkenya. We live in a democracy, we are not a dictatorship. Lakini hasira yangu ilikuwa kwa sababu wewe umechukua kiapo wakati tulikusomesha, kwa sababu serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya kupitia kodi yao ndio wamekusomesha. No aricera-inĩ rĩake kaunti ya Kiambu, President Kenyatta nĩoririe magavana marihe arigitani mbeca ciao. Uliza kwa heshima, magavana pia ndio tuweze kuacha mambo haya, tuache manyuma, wacha walipe hawa madaktari. Tunaelewana? Ningĩ President nĩaheire arigitani mũkana matikahotomia mĩhang'o ya ũrigitani na arĩa magwĩka ũguo no kũbutwo wĩra. Lakini mimi na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele yenu hapa, ya kwamba wakigoma tena hata hiyo kazi hawatapata, tutawafuta immediately. Hiyo ni namna hiyo. Ni namna hiyo. Because you cannot endanger the lives of your brothers and sisters because of your own welfare. Thirikari cia kaunti imwe ta Nyeri na Naikuru cikoretwo ikiuga itingĩrĩha thikũ itarutĩirwo wĩra. Can only pay for days that doctors have worked, and they were on strike as from 5th of December 2016 to 14th of March 2017. It is the position of county government Nyeri, or the county governments and the council of governors, the national government, that we cannot pay for days that doctors did not work. Kwa sababu mimi sio mtu wa chuki, mimi sio mtu ambaye anataka kuumiza mwingine. Nimesema leo, nauliza sisi kama serikali, wale wadaktari ambao walikuwa wanafanya kazi mahospitali ya serikali watalipwa hiyo miezi yao. Arigitani kuma kaunti itiganĩte nĩ mararutĩte mũkana wa gũkanagoma mũthenya wa rũciũ. Amwe ao makiuga mararĩhĩtwo thikũ itanyihĩire 14, angĩ nao makiuga matinarĩhwo o nakĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Kĩmani. Ndendero nĩ mwĩtĩkĩra tũtwarane? Nĩ mwĩtĩkĩra tũtwarane? Nyonia inaguo kwa arĩa maiga nĩ tũgũtwarana.